Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar athir tu silin sang puya. Sarkar lai punat khona kumsom pare chin chungnam COVID-19 shridan apek me ka ngai thatu te shridan la vectorin kan ngen chewa. COVID-19 langai inven na lama lo in thada lo ula ina tom tlatin trul to palo chon pon chuak lo ula. Mai tom na wa medang nai lo kudle mai ti file shridan na lak te lo ngai poimo zelang cheu. COVID-19 ka inhua shedu nei chon rampum huap helpline number bial pakhat pani pathum pakwa pasari pariat bial pali parukle pakhat bial pasari pangaba ka Mizoram tan pakhat bial pani te biak po the rengani tuna chon Chanchinthar long athak chun zomang u tugena COVID-19 tin hun she thar bara mi sang khazathum somnga pangai nan kai ti mu chu ani Mizoram ma covid rik chuak thar mule ani thu COVID-19 chungchang sarkar ayo thupong tu Dr. Pacholama Soman soi Prime Minister Narendra Modi chon Saudi Arabia Foreign Affairs Minister Prince Faisal bin Farhan Al Saud komin rampani inkung kanale thodun sang te soipui Nimin Khan Jammu and Kashmir sipai helicopter che sola pilot patni anthi tugena COVID-19 tin hunse tharbera mi sang khajathum somnga pangai nan kai ti mu chu ani sample test zong zat sangre zariat panga jinga za som panga point pathum pakwan positive ani tundin huna shika to zong za thi singre sang hi zare som panga ani a singruk sang sari za samret pali en kol dam mani to en kol lai mek sing khat sanga zathum samruk pathum omin mi zanhi samruk paretin an thi pui to ani ZMC RT-PCR laboratory sample sang khat za somni pani te sa shikai zathum somni pali mu chwani a thunat laboratory sample zanhi samret paret test zinga somnga purukan positive a rapid antigen test manga sample sang sari za samret pakote satangin COVID-19 positive mu chua zakwa somli panga anni a FIA zanhi le parukte sa somthum positive mu chu anam bokani dar kar somni pelikala chungin COVID-19 awangin mi panga anthia Nimin Khan Shive en koldam sang khat za somni pasari an ani COVID-19 chungchanga sarkar ayo thupuang tu Dr. Pacholama Soman tun naya RT-PCR positive sample zathum samnga whole genome sequencing tura anthon zinga COVID-19 shrik chuak thar mule ani thu Nimin Khan soi Dr. Pacholama Somachua National Institute of Biomedical Genomics Kaliani West Bengal August tha khan heng sample zathum samnga thei thonani thu soya shrik thar mu chu zinga hian Mizoram a omti lafin fialo Delta plus variant 3 atel thu soin heng variant te hi Champhai districta mi panhile Kolasip districta mi pakhatani a Delta plus variant hi tun lai lar tak shin kai chon olsam tak Delta variant aya za somruka in kai chon olsam le zual ani thu soi ani Dr. Pacholama Somachon sample thon zinga somsaria Delta variant chung ko zinga mi Delta lineage anti mai mithiam ten zirchian mek aming an na pholo mu telani thu soya Delta variant pa ngai hi sample zani som pathuma mu ni in heng sample te hi Aizawl lungnei Kolasip Champhai le Sersip district atanga sample lak zinga mi ni a sample atanga RT-PCR sample endik tura phailama thon tot atangin COVID-19 shikthar zanga som moni to thu soibok ani Dr. Pacholama Somachuan mi pui ta film khur tura cha in shikai le kai lo test ngai lo tura mani mun thawa COVID appropriate behavior uluk taka zoma poimo le zual ta hle ti soi ani Chief Minister Puzoram thangale niti ayok member puvi ke pol le thopui ta chu internet kal tang in komin Mizoram hasona rural din konga thupoimo taktak an soi ho Chief Minister chon sarkar lai point India marchak state atan zasom gross budgetary support kal tanga masona sum apek chho dan chu en non tulati thua soya NEC le donor kal tanga sum pek thin chu atlak niam tak veo thule state 10 anchan pol turang andon theina ne tangkai zo ka heng sum te manani theina tur rotna athena Special Assistance to State for Capital Expenditure noya Mizoram chanpol tura ruat chu mipui thleng phak turin apek chu athuai theinan malak ni se atibok Native Foramin Marchak State te ti mason atana malak na tur thurbing in tourism maule ruwa thingpui sanga koile bong hute thar so chungchang te soi hawani boka Niti ayok report alan danin kum sang ni som pakat som panhi tanga sang ni som pakua som ni chung khan Marchak State dangtenen khaikhenin Mizoram chu gross value added a thanna sang vera sustainable development goals te function sanga Mizoram ti thathokat le a Marchak State district zong zinga Sersip district chu pangana ani niti
Health Index sang hi som hnia Mizoram chu NER a pakhat na ni a School Education Quality Index sang hi som pakua palina ani thung Innovation Index a pathum na ni in Ease of Doing Business a pani na ani bok India zelena kumsom siri pangadalom na Azadi ka Amrit Mahotsav kal zela sarkar lai pui Commerce Department malak na in Rampuma insum donton na hapta Vanijia Sapta man mekani a Nimin Khan Mizoram po Commerce and Industries Department boss in honna hun Aizawl klapa nei ani a honna hian Port Shipping and Waterways changtu Union Minister Pu Sarbananda Sonowal le State Commerce and Industries Minister Dr. Alal Thanglin te antelani Video conference call tanga thu soin Pu Sarbananda Sonowal chuan India thilsiam ramdanga hral cholama be pui thak me kani a kumin sarkar kum chunge hian US dollar makta duai zali hu export to money atia Marchak State abik takin Mizoram chu foreign ram pani karchia ani awangin hem malak na hian apoimo hleti soin Union Minister chuan an ma chawna len tak chu hlen chu tum thau turin mi puite asombok ani Commerce and Industries Minister Dr. Alal Thanglin appoint Mizoram din huntlang pui soi fe in Mizoram economy za zela somruk chu lo nei le thlai thra ein ngata state GDP po za somruk porok point pakhat pali chu agriculture le kai hnoi hian a hawani ati chemical an man tlema wangin Mizoram thar chode chu a selin arin tlak ti soin minister chuan investment lama harsatna omthina wangin hral chu konga harsatna antok ti soibok ram resum don nain ma son zel thena turin state sarkar chon India Bangladesh in rina border hat pali le India Myanmar in rina border hat dang pali sang tur sarkar lai puya rotna athlen to thu soya Chittagong port Chortangkaya international market lianzo kalu thei be sena ane thu soibok Dr. Alal Thanglin chon Kaladan multimodal transit transport project le land custom station zorin pui tin hun an khalel thu soin chemical tang hian Myanmar Sute port nen in kalpo in international market mai baka India ram khopui dangte po longmanga kalpo thena kong ai hong don ani ati video conference call tangin district sang tangin chim tu an ombok ani Longkla is bill to MLA pois biak zawa Agriculture Development Board Vice Chairman ni bok chuan sangaw le chevel khuwa ten an mamo ambulance thar chu atona piang man turin sangaw Joint Village Council Chairman Puef Rozola kota ahlan Village Council ho tu te chon sangaw le chevel khuwa mi puita tan chuan alomam takzet thuan soya emergency thila le COVID-19 thlenga wanga harsana an to thin tam takte po a chok jang khange an be se thuan soya hetianga ambulance an mamo hun taka petu bial to MLA ni bok pois bek zawa MLA chunga anom hle ni in khotang shwai tu te chon an soi bok ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani Prime Minister Narendra Modi chon Saudi Arabia Foreign Affairs Minister Prince Faisal bin Farhan Al Saud komin rampani in kung kaina le thoduna sang te soi pui pu Modi chon Saudi Arabia Minister chu India ramasum dona huang zaw tur somin abik takin energy IT le ral thom semna lamte thurbing tura ati thuwa soya anin komna hian rampani chevela thiltheng mek tan soiduna Afghanistan chungchang an ngai dan te po an soidun ani Prime Minister Modi chon Saudi Arabia sarkar chu COVID-19 rilen laya anram chunga India mi chengte an ngai saka wangin lom thua rilbok ani pu Modi hian voin hian US tloin azin chuak dona US a cham chungin President Joe Biden nen mudona UN General Assembly athua soibokang Nimin Khan Jammu Kashmir sipai helicopter che sola pilot pati an thi thun danin che sona mun hi Udhampur district ka chief guarder muna ani a pilot thi te hi captain ne major ani a an chung te po hriatir ani to thu sipai hu thupong tu chuan soi che sona muna hian chan chuat na thonghal thuai ni thu Udhampur DIG chuan soya pilot pani te hi damdo in pan pe ni nu an liam tur lovin an thi zuita nia thu don ani Khovel siglesa chamek chemthan dan tur ngai tuaram hruai tu thanbek in mu khom UN General Secretary Kaishwai Union Environment Minister Bhupendra Yadav chon thu soi pu Yadav chuan siglesa chemtha tura ram sang in ron khom na COP26 kumin kum to pane tura chakzo ka malak ani theinan sumle pailama in sorbing ni se nungcha te ngong claim jok tur nai thiam na in thlengton konga man tlom theyang bera indoor ni se ti a heba ka hian he COP26 a hian United Nations Framework Convention on Climate Change chu ra tha chuatir turin athulung choinun tlat atul thua soibok ani Union Environment Minister chuan Indian siglesa chemek sem thatura hmalak na tar langin kumsa samni pathuma chuan energy thiang hlim gigawatt zali somngat siam chu man tum thua soya Paris Agreement noya khovel ramchang kang te chu siglesa sem thaturin ram thang mek ten an bel tlatti hreturin acha bok ani
Chanchinthar serti topna na kang pui tukina COVID-19 den mun hriat thar bera mi sang kha zathum samnga pangai nan kai ti mu chu ani Mizorama COVID-19 hrik chuak thar mule ani thu COVID-19 chungchanga sarkar thu puang tu Dr. Pacholama soma chuan soi Prime Minister Narendra Modi chon Saudi Arabia Foreign Affairs Minister Prince Faisal bin Farhan Al Saud komin rampani inkung kana le thoduna sang te soi pui Nimin Khan Jammu and Kashmir sipai helicopter che sola pilot pani an thi chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani